hei thuma tlem te nei kadua tukin jing chanchin bua khan ZPM thalai te khanin chanchin bua ron chua kha kamua MNF le Congress ten sem policy ya kun na thok tu te an semakha khan kun na thok tu te athleng phalo ti kha PR in aron chuani MNF chu ka soi theilowa Congress ero chuanin NLP kan sem khanin chu khat noi khat sing li zat mai kan sem awang khan mere thein chu athleng pha ni in kan sia ani tia kan soi masadua sang ni le som pakhata AMC ya ZNP nen kan thok howa chu ta tuna kan chief minister pulal du omana athu soi chu Congress ne na tho ho ka du na chan chu NLP an nei wang hi ani hei hi mipui sarkar dik tak ani ati kha tuna ZPM thalai ho ta hi anin lo zir non le ro se an puten tu an lo soi to se lowa du PR chu mai turan ni lo ti ha ka silani tin tukin chanchin bua bok khan tu nimina ZPM OB ina an tu chua kha aron tar langa kun na thok tu te ZPM kai soi na in anin tia mange ya hlotling taka thlai thar a leile lo nei tu ten an kut ko nge thorim ra an sen te kan lo me mani an tia hlotling taka thlai thar lei saka anin ngai ani amai ro chu tu na hian so thing ringot kan en point sarkar ina a lei hi za asom panga chau ania za asom riat panga lei alani lowa chuti chungchuan an chairman agriculture lama so thing ho tu pa asal tu ho tu pa chuanin pass mark kan thlengani atia 15% hian pass mark an thlengani chuan amak hle mai university professor ani boxia kan university te point ni ming chelo mo katiani hei voinia hian mipui thlavang hauh alo ngai ta apoi kanti mipui thlavang hauh angai chuan tu la ka tangin nge kan hawang voinia hi chuan tu na kan sarkar kalphung thar la ka tang hian kan hauh alo ngai ta hi apoi kanti voina hian ZPM manifesto pathum kar soi chuak dua ka soi masak ber du chu an manifesto chapter 10 enami inren chembe puithak ani anga CM le minister ten ma an suayanga sarkar motor pakhat bak an kol lovang ti kha an manifesto alangani zit ko te zohan ko te mif ko te khatiang corporation pariat zet mai kha an chairman lokha cheng sangriat atanga singlia an han son dor vek maya 400% in an lokha sangala inren chem sarkar anni tichuan heta an staff ten an lotling khom asan na ringot apun na ringot hi cheng vai bel se khat noi somnga pathum singruk tam khat chung hian ani tin AMC le LMC lo na sat takin anti pung boka he chu kan soi zui tui lawang tin advisor to CM panga cabinet rang pakhat le MOS dang pani nen khatyangina expenditure an nei belkha tam khop maya chu tizong hian kan soi teang MNF in bot som le pali andin tum khan thakatan sum central chu cheng nuai khat si cheng nuai sin khat sang ni zali somriat ani kantia tam kanti mema bot som pali ina an central thakata cheng nuai lir sang khazani somli pariat ani chu tun ZPM sarkar ero chuan appointment sang an pek te ina thakata an expenditure chu an nuai lir chiarin sang ni le zanga le som pariat atling ani chu inran chem sarkarin financial consolidation upon kuma thil ani tin athil ta soi tura tamlu tuk hebi chungchanga hian kan soi bel lowang amero chu kan soi tel du ram chu hemi an bangla china te hianin RTI kan handil belda chuan marcha rot thleng te toothpick stand te
karte le khathap fit ni aseite wall clock te khazuk telamole khatiang thleng khanin kan rorel tu te hi mipui sum hian kan lo tum alo nia apoi kan ti khop mai tina pani na chuan an manifesto chapter 4 b a chuanin hetiang hian an ziak contract na atang thiang berin open tenderin kan tiang anti open tender ati an tum thu kha an manifesto an ziak langkiaw ani tin chuti rolin kan home minister chuanin a campaign lai khan contract na chu contractor te chawin an thokang atibok chu an manifesto zuya athu soi ani heti laya langsare me mai chu sarkana an hanchanga an hanchan vele ka chief minister khanin sakor tui chun kong kha restricted tenderin an pengala chu PWD minister khan alo shelo le ngalani avamak em chu zoram mi puya tangin social na nasat em awangin asud le a ti chuan arukin restricted tenderin department workin an kalpuya chu ZPM workerin athok ani kha kan se ome tin tunaya saski sum Vaibel se zaruk somni le pakwale som pasari zet mai kha restricted tender turin na som sari le paruka an tendera heya turu khop mai Vaibel se zaruk somni pakwale poisa som pasari kha MNF khanin an hunlai khan sangni som pariat le somni pani inkara restricted tenderin na som kwale pani anlo thok to a tuna hian ZPM chuan Vaibel se zaruk somni pakwa hi restricted tenderin an thok le don meka chu chief ministerin blanket approval apevek to ani kha kan lo siat atha supply lam han soi zokila supply lama hian bu fai restricted tenderin du sak zong an pek awangin kum khata kan sum lo chu cheng nuai zasari somriat pasari le somthum le paruk ani hei kan se thewanga RL storin achang niam bera ai chang sang kuital khata cheng za somli pakwale dulia chang sang zok LZ Zuis khan an muta aniam ber an pek lo awang hian Mizoram sum cheng nuai zasari somriat pasari zet mai hakum khata kan los ani apoi khop mai sarkar tira khanin minister pakhat chuanin tuipui isbiala khian campaigner pakhat nena open tender ni lovin na som pani apeloi mai bokani khangte kha kan lo chin sia atha ome tulai hian departmental work atam khop mai departmental work ani hi chuan supervisor omte alongaya work supervisor hi eng angin nge an khan ti kan ho tu ten RTI in an zota amaro chu qualification alongai lowa experience alongai lowa sum nei sazat nei alongai lo boka supervisor ni torchuan ZPM worker ni angaya ZPM worker ani lo chuan minister tena anthurwal pui thei kha ni angai bok ani apoi khop mai tin ZPM hianin empanel farm mga sum siami an lo tum hasa khop mai kum sang ni le som ni le pathum Decembera soirei katum lavania sang ni le som ni pathum December ni riata sarkana antana anlu ni som pathuma cabinet meeting an neya chu cabinet meeting a chuan eng tin nge consultancy firm kan hon leng ti khan rel ngalani a guideline siam turi 19 ngala ti chuan ni somni an sarkar atanga ni som pania khan consultancy firm ne turin ruam manna cabinet meeting in December ni somni khan an approve ngala tuna hian assembly session zona le chan na atanga kan muin
Mizoram hian consultancy firm thar zathum somni le pariat kan nei ani consultancy firm zathum le somni le pariat tuna hian kan nei thara khang te kha ZPM in an sarkar atanga ninga le ka an rel da atanga lo chuak kha ani sum siami an tum na sakhop mai te kha kan soilang tu ani tin na pathum na he ka soi rei don lo ka ti kha lo ngai thla sam ro an manifesto chapter 10 pathum na bina chuan kun na thok tu te polin budgeta sumda aniang anti ti chuan hei kan han ena kum sang ni somni pathum le somni palia somni palia vaibel se za som anda ni li le ni nga ni kuma pakhat ma khai thar le na tur anda lowa kumina hian pakhat ma anda lo bokani ni kum le kumina khai thar le na tur kan sarkar hian kot na thok tu te tan pakhat ma ada lo chu kan siat tan atha ome tin tu na hian so thiang kan buai pui na sa mizoramin so thiang a hian assembly zona kan zota mizoram a hian so thiang thar engzan nge kan be sei ti zona minister in achan na chuan so thiang quintal noi som pali sinria sangthum zani somnga pathum thar kan be sei ani ati ti chuan an han sal deu chara zun ni somni pasari thing khan sarkarin an leya chuta anan le chu engzan nge ni kan an zot lia quintal noi ni singthum sangthum le zaruk pali an leya ni chuta chuan vaibel se zavel se na ni ye ti kha aron soilang ani heta lang chiang de mai chu kan be se quintal noi som pali singria sangthum atang khan an sal to zong hi kan han su ta 15% vel chia tu na hian an laleya 80% chuanin an la chaw ngam lowa sarkarin ahuna khan ale theilo awangin har san na an to ka chu te chung chuan nimina ZPMOB te chuanin kut na thok tu te thataka leya lo tlinga in puanga amaro chu nakina a parsen chu thingtlang hoten an la ron chut veng kha kan siat atha til tuna hianin sarkar hianin fingthiat takin kholi khonga vela an so thing alei zo sak veka khatiang mi te kha youtube bar howan kowa youtube ho khanin an khuwa so thing chungchanga sarkar malang na thajia le an lungoi zia ka tuna hian an the dar mek ani kami ngai thatu te tan ka chuan sarkari ache chata viau emoti mai ol ani a mai ro chu chong tui i sa te han kal te u pakhat mala leilo ni kuma an chin quintal somruk te po lamu mai ZPM kan ni silawa an le theilawa ni anti khatiang khanin mun sanga tuna hian le theilo hi an langa lutuk chuwang chuanin a viral in lo mu'a so thing le khuan mu po khan khuli nga ba khan le zo sak lawani ti lo se ro til assembly se sona khanin kan chief minister khanin so thing purnan kezia cheng somriat te senani atia amak kan tia kan ho tu ten RTI in anzota chu mun kil khor atanga purna ani anti amaro chu he sarkarin apurang tak bai khan kan chief minister hian aron changa ama ero chu he assembly zona pakhat karon kenga kan ho tu pa pungul lian chungana azona chuan kun na thok tu ten so thing an tharna mun atanga collection center an phur thlen man hi sarkar tumtur nge so thing nei tu te tumtur aron tia heta ron channa chuan so thing nei tu emo society emo tumturani atia engat nge kan chief minister hianin sarkari na asenang sima assembly house khan aron soi hengte po hi soi fia tlak soi fia angaya chui po angai ani GST chungchang kha puzona khan aron soi to a karon repeat lovanga
amaro chu kasoi du chu taxation department changtu hi Dr. Van Lal Thana ania ti chuan nikum August nikwa sang ni somni palia khan assembly cabinet meeting an chop chuaka khata an chop chuakan taxation minister puma thana khanin a department khan chop don ti asemia lowa cabinet meeting do kana taxation khachu sak ani don ti asechia hei ariel rupo ana misok le ni ati e anti chuwang chuanin taxation ni han chak zia jang ani lawani kumin kumnga chunga kantlak niam zia kha nichil khan puzon siam ku khan aron soito a kan chief minister ina achan china hian taxation office ku voi nga at thanga chung hian taxation office ku voi khatchi alatlo a chu po office ho te to lovin achung zola taekwondo ho te nena program an nei wang chawa zuk lo alani taxation department thar ka changta a department ni engai in kalphung engai ma kan lockdown tur engai kan lockdown tur tia zungmu te po khati o mani veinen vai khat ma tun thleng hianin alat lo lo ka chi minister zom tak taxation la tu hian chu wang chuanin GST hi chu lo sang zia lo sang tur ani lo sim sim sang the hian ni lo sim sim ti kha aron langta ni hei ni china kasoi saski sum Bible se zaruk som ni le pakwa kan ti po kha tuna hian departmental working al han thok le anga departmental work an tho chuan GST 18% kha kan han bule don lo ta nia khata khan 18% chu muila Bible se za som le pathum kha sarkar lut le turani amaro chu departmental an pek chuan kha aboral vekang ti kha lo ring ro kan sarkar hian kan tiang anti hi anti lo nem kop maya kan thlavang anti hi anti nasa development bank din aniang anti ya assembly zona chuan an ladin lo zu kan zuar lovang anti ya assembly ya zuar thi turin an pulud le a ku wasum don na thakha chungin kan ti topang anti ya ati top chu soilo kuital sanga kolasi viral te daimi man sa po kha taksom ni velina an phur chua po kha FIR po nan zong hu zo to lovania kan home minister kan home department ni pui takani kun na thok tu tetan budget a sum dang dani yang anti kha nikum le kumina al dalu le phot VIP culture ti boni yang antia bo te ulo mai chia kan ti pung lovang antia chia kha le mana punga oil mana tum apung boka petrol diesel mana pun vekhi CM in works department achang lovang antia tam tak achang le a tuna hian kan chief ministerin achana hian sum mom khom rigot po hi 34% kan budget atang khana omani tin CBI general consent kan peyang antia an pezuka an nukir le ani open tender na ko thina ni yang antia an kolom na sa hi chu kan sia restricted tender po kan tilowang anti kha antile mek chu ma yala ni le nem ai sarkar ma kan an zuwa mem khopa sum kan puk lovang ante ma se congress le MNF na tang to chiarin ania ya kum khata sum puk na sa tun thlengin pakhat man lom lo minister ten sarkar motor pakhat chau kol aniyang antia tu man pakhat chau an kol lo kini party ve chumi puidu darin kan kal dona kal phung thara chuan unit kan nei lovang antia unit an nei na salutuk na tho thalo om lovang antia na tho thalo chu kan mu mai he chu kan judge turanga ela tin poi mo ebe mai chu in than ma khanin ramdanga kan mi le sa te po ti lom na khal ruam manda siam tiam khopa chu tan soi chu nge ni ramdang state danga zo fate en kultur minister san kan ne yang atia tu thleng yan mun danga mi te en kultur minister san pa kan la nei lo ani oil electric kan in to delang anti ta hi chu claiming lo la ngak the ta ila a hu hovin
in than dong khanin chung le khat party mi te du sak an ni lawang ti kha an soi rual dual maya khang te kha a hu ho mizoram do soi tam du do soi na saber ni yang e tuna hian kan te bi kan e tin nei ru ka kan fil limang antia nimira an let englawa te po khanin ei ru tun thlangin kan la om lo antia ei ru na te chu en tin nge mon hu chu theyang le aru kinan eya tuna nei ala siat chu mai te chuan ei ru an ni nang chu wang chuan tuna hian ei ru dan thar chi sang te porodom le tan to a chu nakina press conference a te mo kan la so yanga ZPM hi mi ti ang hi tuna hian an du vesel ani antia atop beraka soi du chu kan thabik don ani anti chief minister in war dewa soi kha thei to pin ilo enzo yang u ke mali aya thabik tura in soi fingbik felbik thabik tura in soi party an nia chu wang chuanin ke mali hian kan omda kan lokala kan lena thei to pin uluk devin in enanga pathian hianin he zoram siam tur hianin congress hi arun mangle don pathian man roni turin ke mali po hi in siam angu he ram siam thatur hian pathian in congress lo chu mangai lo kalome